ese tariki ya 15 Nzeri 2026 yabigiye ku munsi ukomeye mu mateka ya politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe impaka ku bijyanye na constitution, referendum ndetse n'amategeko agenga referendum zikomeje gukaza umurego. Kinshasa position yongeye kuzamura ijwi. Prince Epenge, perezida w'ishyaka Adi Congo akaba n'umuvugizi wa Ramuka, yongeye gutangaza ko urugendo ruteganyijwe kuwa 15 Nzeri rugomba kuba igikorwa gikomeye cyo kurengera constitution. Kandi hari ikindi kintu gikomeye yavuze, yasabye ko Profeseri Paul Gaspari Ngondakoyi, umunyapolitiki akaba n'umwanditsi w'umushinga w'itegeko rigena imiterere n'imikorere ya referendum, kuzitabira urwo rugendo kugira ngo asobanurire abaturage icyo opposition yita loi policy cyangwa itegeko ry'uburozi. None se ni iki kiri inyuma y'iyi ntambara ya politiki? Kuki opposition ivuga ko tariki ya 15 Nzeri izaba umunsi udasanzwe? Kandi uyu mushinga w'itegeko rya referendum wo urimo iki? Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane ari kubera Kinshasa, aho impaka za politiki ku bijyanye na constitution ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gufata indi ntera. Kwa 23 Kanama 2026 ubwo hashyirwagaho komite y'ishyaka Adi Congo mu gace ka Montingafulu Kindele, Prince Epenge yongeye gutsindagira ko opposition idashaka gusubira inyuma ku kibazo cya constitution. Epenge yavuze ko urugendo rwo kwa 15 Nzeri ruzaba ingenzi mu kurengera constitution. Ibi bije nyuma yuko coalition article 64 cyangwa 64 yari yatangaje ko iteganya urugendo rw'amahoro kwa 15 Nzeri rwo kwamagana gahunda iyo ari yo yose yo guhindura constitution. Yes, ubwo rero reka twinjire muri iyi nkuru gatanu kuri gatanu. Iyi ni The Quick Times News, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo nyine dukomeze kubana, ubike no gukanda kunzogera. Muhaye ikaze. Prince Epenge ni umwe mu bantu bakomeye mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kuwa 23 Kanama ubwo yari mu bikorwa by'ishyaka rye Adi Congo Montingafula, yongeye gutanga ubutumwa bukomeye. Ubutumwa bwe bwari bushingiye ku kintu kimwe: kurengera constitution. Epenge avuga ko tariki ya 15 Nzeri atari umunsi usanzwe, ahubwo ufata nk'umunsi abaturage bagomba gukoresha ijwi ryabo kugira ngo bagaragaze uko babona gahunda ziri gukorwa ku bijyanye na constitution. Muri Werurwe uyu mwaka, Epenge yari yaravuze ko Ramuka izakomeza kurwanya impinduka za constitution, kandi ko opposition ishaka gukoresha mobilisation y'abaturage mu gihugu hose. Icyo gihe yashimangiraga ko opposition idashaka ko impinduka za constitution zikoreshwa mu gufungura inzira y'indi manda ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni ukuvuga ko ikibazo kitari gusa itegeko rya referendum, ahubwo opposition ireba n'ingaruka zishobora gukurikira iyo tegeko rya referendum. Kugira ngo dusobanukirwe neza impamvu opposition iri gushyira imbaraga kuri iki kibazo, tugomba kubanza gusobanukirwa impamvu constitution ari ingenzi muri politiki ya Kongo. Constitution niryo tegeko rikuru ry'igihugu, niryo rigena uburyo igihugu kiyoborwa, inshingano n'inzego z'ubutegetsi, uburenganzira bw'abaturage ndetse n'imipaka y'ububasha bw'abayobozi. Niyo mpamvu impinduka kuri constitution zishobora kuvugwaho byinshi. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko impinduka zishobora kugira ingaruka ku buryo ubutegetsi bukomeza kugenzurwa. Ku rundi ruhande, abashyigikiye gahunda yo kuvugurura imikorere y'amategeko bavuga ko Kongo ishobora kenera uburyo bushya bwo gutunganya amategeko yayo. Nta ikibazo gikomeye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitangirira. Muri uyu mwaka, proposal y'itegeko rigena uburyo referendum yakorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizwe ku murongo w'ibikorwa by'inteko ishinga amategeko. Uyu mushinga wateguwe na Depite Paul Gaspari Ngondakoyi. Amakuru y'inteko agaragaza ko proposal yatanzwe tariki ya 16 Ukuboza 2024, hanyuma ikaza gusuzumwa muri 2026. Inteko yavuzwe n'abayishyigikiye ni ugushyiraho uburyo busobanutse
no gutegura no gukora referendum muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Radio Okapi yatangaje ko umushinga wari ugamije gusimbura itegeko rya 2006 abawushyigikiye bavuga ko iryo tegeko rya kera ritagihagije mu buryo bwo kugena referendum. Ariko opposition ntabwo ibibona gutyo. Kuri opposition ikibazo ntabwo ari referendum ubwayo gusa, ikibazo ni referendum iri gushyirwaho n'ikishobora kuzakoreshwa. Aha niho Prince Epenge yongeye gutanga ubutumwa bukomeye cyane. Yasabye Professeur Paul Gaspard Ngondanko kuzitabira urugendo rwo kwa 15 Nzeri. Impamvu Epenge ashaka ko Professeur Paul Gaspard ubwe azi imbere y'abaturage akabasobanurira umushinga w'itegeko rye. Epenge yakoresheje imvugo ikomeye cyane ayita loi poison, ni ukuvuga itegeko ry'uburozi. Ni imvugo ya politiki igaragaza uburyo opposition ibonamo uwo mushinga. Ariko aha tugomba gutandukanya ibintu bibiri, icyo Epenge avuga nicyo Ngondanko avuga ku mushinga we. Professeur Paul Gaspard we yavuze ko intego ari ugushyiraho uburyo bw'amategeko busobanutse bugenga referendum muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa Kanama, nyuma y'uko umushinga usubijwe mu nteko kugira ngo wongere usuzumwe, yongeye kugaragaza ubushake bwo gukomeza gushyira inzira kugaragaza ubushake bwo gukomeza inzira yo gushyiraho urwego rw'amategeko rugenga referendum. Ibyo rwose nibyo yagiye agaragaza. Bityo rero hari imyumvire ibiri itandukanye cyane. Opposition ivuga ko iri tegeko rishobora kuba inzira yo guhindura constitution. Abashyigikiye umushinga bo bavuga bati ni ugushyiraho framework isobanutse yo gukora referendum. Tariki 15 Nzeri ntabwo yaje gutangazwa na Prince Epenge wenyine. Tugomba kukizirikana. Coalition article 64 cyangwa se ca 64 yatangaje ko iteganya urugendo rw'amahoro kuri iyo tariki mu rwego rwo kwamagana gahunda yo guhindura constitution. Bivuze ko opposition ishaka guhuza abantu benshi ku kibazo kimwe, no kuvuga constitution ntigomba guhindurwa mu buryo bwa opposition bibona ko bushobora gutuma ubutegetsi bw'ubu bukomeza igihe kirenze. Epenge ndetse yavuze ko urugendo ruzaba decisive. Mu Kinyarwanda twavuga ko ari urugendo ashaka ko ruzagira ingaruka zikomeye mu rugamba rwa politiki. Kuri Prince Epenge, kurwanya impinduka za constitution ntabwo ari ibintu bishya. Mu mezi ashize yakomeje kugaragara mu bikorwa byo kwamagana proposition y'itegeko rya referendum. Urugero kwa 12 Kamena 2026 opposition yakoze sit-in Kinshasa irwanya uwo mushinga, aho Epenge yasabye ko uwo mushinga ukurwaho. Niba iyi sit-in mutayibuka, reka mbibutse, muribuka ubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bifatanyije n'abaturage bose bagahurira kuri Place de Peuple, hamwe hakubitewe n'ubundi bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, muribuka ba Delice Sanga, ba Martin Fayulu. Aho rero nawe yarariyo Epenge. Nuvuga ko ibyo yavuze kwa 23 Kanama ari ugukomeza umurongo wa politiki yari yatangije mbere. Muri Kanama kandi Epenge yashimye kuba proposal y'itegeko rya referendum yari yasubijwe mu nteko kugira ngo yongere isuzumwe. Avuga ko ari intambwe no ucyerekezo cyiza. Ariko nubwo yashimye iyo ntambwe, ntabwo yaretse gusaba ko opposition ikomeza gukangurira abaturage ibyo. Iki ni ikibazo gikomeye. Ubwo kuki guhindura ibi byose bari gutangaza tuvuga n'ubutegetsi ushobora guhindura intambara ya politiki? Kuko iyo usomye uko impande zombi zivuga, ubona ko iki kibazo cyarenze ku itegeko rya referendum gusa, cyahindutse ikibazo cy'icyerekezo cya politiki y'igihugu. Ku ruhande rwa opposition hari impungenge z'uko impinduka za constitution zishobora mu gutuma Perezida Tshisekedi ashaka gukomeza kuyobora nyuma ya manda ziteganwa n'amategeko. Niyo mpamvu Epenge n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kuvuga kuri third mandate cyangwa se manda ya gatatu ya Tshisekedi. Mu itangazo ryasohotse mbere, Epenge yavuze ko Kongo idakeneye umwami, ahubwo ko hakenewe perezida ufite igihe ntarengwa cyo kuyobora. Muribuka ko impamvu bavuze gutyo, mu gihe cy'ubwami umwami yabaga ariho yavagaho atanze cyangwa akorewe kudeta, ubwo
akaba yasigaho umwana we, akaba yasigaho mu muryango we, byo murabyibuka. Rero bavuga ko atari byo bakeneye perezida. Ku rundi ruhande abashyigikiye impinduka bavuga ko ibiganiro kuri constitution bidakwiye gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko byanze bikunze ari umuntu ushaka kuguma ku butegetsi. Hano abaturage bazagira uruhare runini mu gusuzuma ibyo babwirwa n'impande zombi. None reka twibaze ikibazo abantu benshi bari kwibaza. Kuwa 15 Nzeri bizagenda bite? Hari ibintu byinshi bishobora kuba. Icya mbere, opposition ishobora gukusanya imbaga nini y'abaturage. Icya kabiri, leta ishobora gushyiraho ingamba z'umutekano kugira ngo urugendo rube mu buryo buteganyijwe n'amategeko. Icya gatatu, ibiganiro bishobora kongera kwiyongera mbere y'uwo munsi. Kandi icya kane, urwo rugendo rushobora kuba igipimo gikomeye cy'imbaraga opposition ifite mu mihanda ya Kinshasa. Ariko ikintu cy'ingenzi ni uko ibikorwa byose bigomba gukorwa mu mahoro. Iyo hari imyigaragambyo ya politiki, uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bugomba kubahirizwa, ariko n'abitabira ibikorwa bagomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga umutekano. Ngonda ko nawe yaba yiteguye kuza. Iki ni kimwe mu bibazo bishimishije cyane muri iyi nkuru. Prince Penge aramuhamagara avuga ati Profeseri Ngondanko ngwino usobanurira abaturage. Ariko ikibazo ni ukumenya niba Profeseri Ngondanko azitabira cyangwa atazitabira. Kugeza ubu ibyo dushobora kuvuga mu buryo bwize nuko Ngondanko akomeje gushyigikira ko Kongo ikwiye kugira framework y'amategeko igenga referendum. Kandi nyuma yo gusubizwa kwa proposal mu nteko yongeye kugaragaza ubushake bwo gukomeza inzira y'amategeko. Ntabwo rero dukwiye kuvuga ko yemeye ubutumire bwa EPNG niba nta tangazo rye rihari ribyemeza, ariko niba koko yazitabira byaba ari ibintu bikomeye kuko byatanga urubuga rwo kumva impande zombi ahantu hamwe noneho icyarimwe. Muri intambara ya politiki hari ikintu kimwe kigomba kutibagirana. Ni abaturage ba Kongo nibo bazagerwaho n'ingaruka z'icyemezo cyose kizafatwa, nibo bazakoresha uburenganzira bwabo mu matora, nibo bazagira uruhare muri referendum niba izaba, kandi nibo bazagira icyo bavuga ku bijyanye n'icyerekezo cya constitution. Niyo mpamvu impaka zigomba kuba zishingiye ku mategeko, ku kuri no ku bisobanuro byumvikana. Ntibikwiye kuba gusa ikibazo cy'amashyaka, ahubwo abaturage bagomba kumva neza niki kiri mu mushinga w'itegeko, niki constitution iriho ivuga, niki gishobora guhinduka kandi nizengaruka ku gihugu. Nuko nguko ibintu bimeze. Iyo turebye ibintu byagiye bikurikirana kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka, bigaragaza ko ikibazo cya constitution cyabaye kimwe mu bibazo bikomeye bya politiki muri Kongo. Hari ibikorwa bya opposition, hari ibiganiro mu nteko, hari maka kuri referendum, hari amashyaka ashyigikiye impinduka, hari ayazirwanya, kandi hari n'itariki yashyizweho yo gukora igikorwa gikomeye mu mihanda Nzeri 15. Niyo mpamvu amaso menshi ashobora kuba kuri Kinshasa muri iyo minsi. Bareka tutegeze tureba indi Quick Times News, kanda subscribe.